This is Shakespeare Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. Please welcome host of today's event, Rohit Wadkar and Sarika Shirodkar. Brand new talent hunt. Shakespeare Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018 in association with Kavati Depot, Mehendi, Travel Shop, Guide Beauty Center, Shubha Paridar, Hospitality Partner Strike Casino Grand Hyatt, Hotel Fidalgo, Radio Partner 92.7 Big FM, Print Media Partner The Goan and Goan Varta. How Rohit? आणि हांव सारिका तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आमच्या बरोबर आमचे कितलेशेच गेस्ट आसा आमचे चोजन 9 कपल्स आमचे स्पॉन्सरर्स आणि आमचे जे कपल्स आसा तांचे सगळ्यांची फॅमिली हांगासर आयिल्ली आसा कितले बरें दिसता न्ही रे Obviously. सो रोहित म्हाका एक सांग तूं लायक आतां आमी रोखडी हांगा स्टार्ट करतली सो आमकां जे जजीस कोण आसा Well, judges asa, they have entertained them entire panel as well as entire Goa. So या auditions पहिला असले इतके धमाल केले या जजेसांनी म्हणजे हांव विचार करतो की इतके TRP जर असतो जाल्यार बाबा हेंच्यांनी म्हाका दिसता पूर्ण केलो तूं आनी हांव सुद्दां फाटी हेंच्यांनी म्हाका दिसता डेली टेलिव्हिजनाचेर येवपाक जाय. Ladies and gentlemen, for the judges I have with me a smart and handsome the Mr. Goa quintessential. He knows how to be the perfect man, especially in terms of body, in terms of hair, in terms of presentation, in terms of walk, anything and everything he has it in him. And that is what he's looking towards these couples that are participating. No couples are they participate करते आणि तो हे बारीक perfection पळोवपाक जाता. Please give a huge round of applause for our very own Abhimanyu Volvoikar. तसेच असा आमच्याकडे ॲज अ अकॅडमिक्सचो मनीस वायस प्रिन्सिपल म्हणटा तो IHMचो ओके बट म्हाका दिसता ते फक्त डेजिग्नेशना पुरते मर्यादित तांकां एक्सपिरियन्स आसा तांचे वेगवेगळे जे शोज आसा वेगवेगळे टॅलेंट आसा ताचे जजेसांनी सिलेक्शन प्रोसिजर केलाच बट मोर इम्पॉर्टंटली सारिका केन्ना आमी एका रेस्टॉरंटान वता केन्ना आमी घराकडे एक डिश बरी घेता तातूंत वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट्स आसता आनी वेगवेगळे कुकिंग स्टायल्स आसता तातूंत ते खंय इतक्याच प्रमाणाचेर ते गरम करप थंड करप हे सगळे तातूंत भितर आसता आणि मोर इम्पॉर्टंटली ते जाले ते प्रेझेंट करप हे आनी एक चॅलेंज हे सगळे ते आपल्या इन्स्टिट्यूटान शिकयला आणि मोर इम्पॉर्टंटली हे परफेक्शन ते आमचे जे चोजन 9 कपल्स आसा तेंच्या भितरूच ते पळोवपाचें प्लीज मेक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर वेरी ओन संजीव कडकडे The next final judge, I think she has added the TRP to the channel for the last couple of days. Prudentaचे आमचो program audition जेन्ना गेलो I also never thought that she will shake the legs at the auditions. She is the quintessential fashion designer. She has made Goa proud at the international level. She is the very beautiful, very ravishing, and the moment I say her name, I think everybody will keep the heartbeat right here in the audience, as well as the people watching this show on the channel. Well, I have already lost my heart to her. Please welcome the very beautiful Vama Jagalo. रोहित आता जजेसांची ओळख झाली आसा आणि प्लीज आता तूं चड टायम काडनाका कित्याक आमचे जे कपल्स आसा ते ओदोळ पासून वाट पळयता की केन्ना हांगासर येतली आनी हांगासर ब्युटिफूल रॅम्पाचेर रॅम्प वॉक करून दाखयली तुमकां आनी आमची ओळख करून दितली सो ओवर टू यू Well, I think I wish I could have walked the ramp, but I think my couples would do it better. But Sarika, आणि एक आसा हे 9 couples आमी जे चूज केल्या ते आमचे चोजन 9 आसा हितून एक बारीकसो आमी ट्विस्ट सुद्दां एड केलो तो ट्विस्ट कितें तो ह्या रॅम्प वॉकान तुका कळटलें चल आमी आतां बेगीन हांगाच्यान भायर सरुया आनी लेट द रॅम्प वॉक बिगिन in our program that is a very special program of the Valentine's Day that is Shakespeare Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018.
वेल ही मातशीशी झलक असली ऑफ व्हॉट इज इन स्टोर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स. आता आम्ही एक लहानसो ब्रेक घेऊया बिकॉज ऑब्वियसली तुम्ही झलक पळयली त्याच्या फुडें आनी इंटरेस्टिंग जावपाचें. तें इंटरेस्टिंग कितें जावपाचें आसा आमी ह्या कंटेस्टंटाक कपल्सांक एक प्रॉप दिल्लो. से प्रॉप राउंड जातलो बट त्याच्या पयलीं एक ल्हान घेऊया आमी एक कमर्शियल ब्रेक. Comet's Tea, promise of quality at best price, quality tea since 1986. 20 वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचालीवेल्यान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता. नवी सपना, नवी उमेद, नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची. जिवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात. फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड. आता तुमकां नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना. अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड, शांताश्री बिल्डिंग, अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सदर पोंडा, गोवा. तुमकां सगळ्यांक येवकार. Does life fades out when your beauty products are over? Gayatri. Gayatri Beauty Center for A to Z in beauty products. Largest beauty product showroom in Goa with variety of products for skin and hair. Top quality of hair dryers and irons. Special products for saloon and spa. Come and shop your favorite beauty products at Gayatri. Only at Gayatri Beauty Center, Mapsa, Goa. लहानशा ब्रेकानंतर आम्ही परत आयल्या at Shady Group presents Mr. and Mrs. Goa 2018 brought to you by Kamati Depo, Mehendi, Antra Jewelers, Travel Shop, Gayatri Beauty Center, Shubharidan, Hospitality Partners, Strike Casino and Hotel Fidago, Radio Partner 92.7 Big FM, Print Media Partners, The Goan and Goan Varta. What's up again? तुमकां सांगलें की आमी मातशें इंटरेस्टिंग करपाचें आसा. कशें करपाचें आसा विथ द प्रॉप्स. हांव नको तुम्ही सध्या भंय ऑडियन्सान बसल्या आणि थंय घरा कडेन जर पेलं आणि हे सगळे प्रॉप्स घेवन फुडल्या तुम्ही बेटर हाताक ते कितें करपाचें आसा आय डोंट नो. वेल सेफ असो हांगासर कित्याक ऑडियन्सान आमी कांयच प्रॉप दिल्ले ना. सो ऑब्वियसली हुज कम मिस्टर मिसेस किंवा आणि कोण जर कोणाचो राग काडपाचो आसा तो हांगा ते काडचे ना. बट ऑडियन्सान पासून ते व्ह्युअर्स डेफिनेटली राग काडटले. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन प्लीज वेलकम माय फर्स्ट कंटेस्टंट आदर्श एंड चेतना फायदे. तांचो प्रॉप जो आसा इज ट्रॉफी. I don't know who's the best, he or she is the best. Let's see. बाबा म्हाका मातशें पळयता न्ही तुमी म्हाज्या हातीन कितें आसा पळया. ट्रॉफी तुमी जे स्वप्न रंगयली तेजी ट्रॉफी म्हाज्या हातीन आसा. आयज हांवें तें स्वप्न खरें केलें. बरोबर. लग्न जावन हांव ताची बायल म्हणून ह्या घरान आयलें. काही दीस गेले आनी एक दीस असो आयलो की ताणें म्हाका सगळें सांगलें. ताचे बाबा एक खेळाडू आशिल्ले, बरे खेळटाले आनी एका संघान तांची निवड जाली. खेळ चलत चलत गेलो आनी फायनल जावपाक आशिल्ली आनी तो काळ आयलो. म्हणटात न्ही देव दिता देवचार नाडटा, तशेंच जालें. त्या एक्सिडेंटान तेंचो एक पांयच निकामी जालो आनी तो दीस आमच्या सगळ्याचो
विसरपणाचो दीस जालो तो. माझ्या बाबाक डिप्रेशन गेले. तेमकां डिप्रेशन जाल्लें पळोवन म्हाज्यान जावं ना. हांवें मागीर तेन्नाच एक निर्णय घेतले की हांव ती ट्रॉफी हाडटा घरान. हांवें ताका पूर्ण तेंको दिलो. कसलीच चिंता करूं नाका, कसलीच काळजी करूं नाका. तुजो लक्ष फक्त त्या खेळाचेर दवर. तुजो ध्येय आसा की ती ट्रॉफी तुवें घरा हाडची. आनी हय, ताणें तें करून दाखयलें. हांवें रात दीस मेहनत घेतली आनी खूब त्रास काडली आनी फायनली हांवें ती ट्रॉफी हाडली घरान. आनी ही ट्रॉफी फाटल्यान म्हाजी इक्वल शेअर म्हाजी बायलेचो आसा. तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. आनी बाबा, आयज ही ट्रॉफी तुका अर्पण करता हांव. हांव आयच्या पेरंट्साक एकूच संदेश दिवपाक सोदतां. त्याच्या बाबाचें तें स्वप्न आशिल्लें, त्या कारणात ताणें तें पूर्ण केलें. पण आयच्या पेरंट्सांक आपल्या भुरग्यांक कसलोच फोर्स करचो न्ही. तेंची जी कितें इच्छा आसा ती तेंच्यांनी करची. तांकां करूंक दिवचें. केन्नाच आपलो निर्णय तेंचेर लादचो न्ही. धन्यवाद. वेल, हे असले आदर्श आणि चेतना कपल तांचे म्हणजे खूप सिरियस असो ट्रॉफीचेर स्किट केलो. द नेक्स्ट कपल इज रशेश आणि सुमी बोंद्रे. मागता तांच्यानी वयर वाचून येवचें आणि तांचो प्रॉप आसा That was Sumi and Rashesh Bodre. What an ideal song to be playing on this particular day, 14th of February, Valentine's Day. And किसी disco में जाए, किसी hotel में खाए. We were just dancing there. Ooh, ooh. So the next couple on stage is this beautiful couple. I think most of the time in the entire year they stay away from each other. And the reason why the husband, the boy is here is because just to impress the girl. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Arif Itlagi and Sheikh Roshni. Please give a huge round of applause. A beautiful couple. Prop is cricket bat. One break any glasses. Thank you, sir. Welcome to the one-day international between Goa and rest of the world. On the commentary box, we have Harsha Chogle and Gurji Shastri. So, Shastri, tell me, Goa is in deep trouble. We need 6 runs in 1 ball and Arif is at strike. What do you think he's going to do? Definitely he's going to win this match. Oh, Harsha, who is that charming little girl on fine girl? Oh, she is Roshni Sheikh. She's a supermodel. Oh my God, she does have some fine legs.
Shastri, come on. Get on to the game, get on to the game. Okay, Iqbal is on his way. For the last ball of the innings, the crowd is absolute silent. The ball flies across the boundary to a fine leg. Oh my God, it falls just next to Roshni. Go Jiggly, go Jiggly. Oh my God, what is this? Arif is raising his back towards Roshni and is dedicating the shot to her. And this is how the story starts. पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा दिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिल गया जरा, मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, हो रोशनी, will you marry me? Now after marriage. Batman, Batman, Batman. Arif, Yes, the my love. mosquitoes are biting me. Okay, my That love. one. And that one. Oh. Oh, Arif, you're still such a great batsman. Thank you, my love. My love, there's one on your nose. No. No, don't move, don't move. Oh my God, Arif, these clothes are still lying? Yes, my love, Wash yes, my them? love. Oh, Arif, you're still such a great batsman. Thank you, my love. Arif, I'm hungry. Yes, my love. Oh, Arif, you're still such a great batsman. Thank you, my love. Floor. Arif, this floor is so dirty. Yes, my love, just clean it ball. Oh, Arif, you're still such a great batsman. बीवी सेहत के लिए, बीवी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बीवी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम अच्छे बैट्समैन है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम अच्छे बैट्समैन है. अरे तू कितलो बी व्हडलो मास्टर ब्लास्टर आसूं, घरांनी हांवूच मास्टर. Well, that was Arif and Roshni. I was just wondering what would be the scene with Anushka and Virat. I was just wondering what would be the scene be post-marriage. Ladies and gentlemen, the next couple Jamcha asa, the moment they walked in for the audition, we were quite surprised. They are the youngest couple, I believe. And the kind of performance they put, they made the Ravishing and the Beautiful judge sitting here, Verma Demelo, shake a leg with them as well. Ladies and gentlemen, please welcome Arjun and Nirmala Shrigaonkar. Well, they are the youngest couple. Please give a huge round of applause. आमकां जो प्रॉप दिल्लो आसा तो लाटण्याचो, चपाती लाटपाचो. आयकला? च्या गॅसार उदक दवरला. सकयल वचोन दूध घेवन येयात. हांव चपात्यो लाटता. उशीर जाता ऑफिसान वचोंक. आनी म्हाका कितली कामां उरल्या तुमी जाणा? केस सुकोवंक जाय, न्हेसोवंक जाय, डबो भरूंक जाय. इतली कामां सगळी घरांची म्हाकाच करची पडटा. इतली कामां करून सुद्दां माय म्हाजी कितें म्हणटाली जाणा? इणया तिणया घुस्पाता, केस घुस्पाता. अरे इतले हांव कामां करता आनी ही म्हाका थोमणे मारता. अगं राव गो, कोणाचे व्हॉट्सअपवर मेसेज येयला पळय, ते चेक
ध्यानात मेसेजी अगो राव पळय तरी ती काय बरी मेसेज येयले कोणाच्या मेसेजी कोणाच्या चलयोच्या मेसेजी अरे चलयोच्या मेसेजी अगो पळय तरी काय बरी दिसता ती मोबाईल 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 दिसभर मोबाईल 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 या डोळे फुटून कावले तरी अजून घरातले कांयच पडलेले ना सर दिसा भर पटा आगरली वरकाटा अगो पण पळय तरी काय बरी दिसता ती किरे मेसेज म्हणजे चलयांच्यो मेसेजी म्हणजे तुम्ही किरे दुसऱ्यांनी सांभाळा काय किरे अगो निर्मळ किती उलयता किरे उलयता अशें हांव केन्नाच करचो ना तू माझ्या मोगाचें निर्मल मुगो मगाचे सगळे काम माझे कडेन करून घेता आणि मगाचे म्हणटा चला बेगीन तू करूया म्हाका उशीर जाता ऑफिसान वचून हांव मातशें रावन घेवन येता तुमकां वचूंक जायना जाल्यार हांव वयता पळय बरें बाये वयता तूं बेश्टेर रागार जावं नाका नाजाल्यार हांव तरी लासून दिता तुका आता वयतात काय हांगा घालू लागने बरें बाये वयता वयता हांव त्या मेसेजी मेसेजी त्या चलयांच्यो मेसेजी गेले दूध हाडू हाडले दूध घेवन येता हा बेगीन ये सगळे घरातले काम पडलेले आसा आणि हे मेसेजी मेसेजी करून हाडा दूध पयली संसाराचे पडलेले ना सगळे उलयले मात्र वयल्यान वयता आगो बाये पळयल्यात न्हू इतलें काम करून सुद्धा ही बायल ती बायल बायलेच्या खातीर वयता रोखडेच लाटणे म्हाका दाखयता हांव आनी घेयनाका आता ते मेसेजी तुमचे तकलेर ती कोण मेसेजी धाडटा तेंच्या तकलेर घालू काय तुमच्या तकलेर घालू पळयल्या ह्या लाटण्यान आमी चपात्यो लाटता पूण हे लाटणे एक वेळ गवाक वट्टेर हाडूंक शकता वेल अशें म्हणटा की द विमन ऑलवेज हॅज द लास्ट से एंड दॅट इज वॉट शी मेंट हियर जस्ट नाव सगळें जालें स्किट तरी शी मेड अ लास्ट पॉयंट फॉर हर सेल्फ लेडीज एंड जेंटलमॅन नेक्स्ट प्रॉप इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आमचो प्रॉप जो आसा तो आसा झाडू आणि जे नेक्स्ट कपल आसा ते आसा अमरदीप आणि आंचल वळवयकार शी बाबा ताजो आतां येवपाचो टायम जालो घरा येना फुडें फक्त किरकीर करतलो आतां हांगा कचरो आसा थंय कचरो आसा म्हणून दीसभर कितें साफ करपाचें घर तुमी म्हाका सांगा पळोवया दीसभर घर साफ करपाचें काय भुरग्याचें करपाचें कितें म्हूण करपाचें तें ताका कळना तो येतलो तें सुरू करतलो आपलो हांगा कचरो थंय कचरो करून कळ्ळें तो येवच्या पयलीं आतां बेगीन बेगीन सगळें साफ जाल्यार पुरो नाल्यार बोवाळ घालीत रावतलो आनी घर माथ्यार घेतलो सगळें मम्मी मम्मी शी सदीत ऑफिसांतल्यान येयल्या बरोबर केन्ना गल्ली बसना आमचे केन्ना पळयता हांगा कपडे थंय खंय हांगा हे ते थंय तुका दिसता आयज बाय तूं सारण मारता जाणा मुगो सारण कशी धरप ती कित्याक तेणी केन्ना काम करूंक ना तुका दिसता मरे हो कचरो आतां तूच काड गे अरे रे आयज मोगाचो दीस आनी हेणें दिल्या म्हाज्या हातीन सारण चल बाबा मारता तेका मनयता नाजाल्यार रातचे म्हाज्या कडेन जेवपाक सुद्दां येवचे ना ते
Well, boss, Amandeep and Anchal Wadawekar. Let's move on to the next couple. Well, again, I have to look to Verma because this couple also made Verma dance again for the auditions. Ladies and gentlemen, please welcome Roxy Gomes and Noshka De Silva, and they are, interestingly, the prop is boxing gloves. The stage is yours. I'm fed up of you. All you want is alcohol, alcohol, and alcohol. I don't want you, and I don't want your booze. Go away. We'd also like to highlight the message of alcoholism and domestic violence. So we have a lot of cases that we see of alcoholic husbands coming and doing a lot of domestic abuse. So we like to portray that also. The violence is never the answer, it's always love and peace. Thank you. And on a lighter note, it's easy. The only way to calm a Goan lady is by music and dance. Well, yes, Roxy Gomes and Linoshka Gomes. Again, जनहितार्थ मेसेज सुद्धा त्यांच्याने दिले आपल्या परफॉर्मन्सनंतर. आणि आता नेक्स्ट जे कपल येता ते असा तांच्यानी बरी लव्ह स्टोरी सांगलेली आपली ऑडिशन कोणी ऑडिशन्स पळयल्या जाल्यार तांच्यानी आपली बरी लव्ह स्टोरी सांगलेली एक डेंटिस्ट एक इंजिनियर आणि कशे they had to face a lot of consequences and I don't know how many consequences they are facing post marriage. That's a different scene. We won't peep into that. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Neha Sawan and Pramay Sawan, and their prop is Umbrella. Well, guys, you're watching Shady Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. Next on stage, Pramay and Neha.
Good evening, respected judges, and welcome to one and all. I am Santosh Eknath Haldankar, and with me is my beautiful wife, Simran Haldankar, and our prop is photo frame. And we would like to give all you a message that love never dies. Bari asle Simran and Santosh Haldankar, and the next couple and the final couple, not just final, because if we've been counting the numbers, it is 9 couples are the chosen ones. And just to make it a little more spicy and interesting, we had a wild card entry. So there are 2 more couples to participate. The next couple to participate is Ganesh Lamane and Jayashree Lamane, and their prop is walking stick. So let's see if they can together walk this beautiful lane on this 14th of February, just spreading love a little more. You guys are watching State A Group presents Mr. and Mrs. Goa 2018. The next to perform is Ganesh and Jayashree.
Well, the wait was too much. I think there is a huge round of applause. I mean, from the audience as well, and the people sitting in their couches watching this live on Prudent. म्हजें नांव शोभा पाडगांवकर आनी हो म्हजो घोव प्रदीप पाडगांवकर. खूब इंटेलिजंट, बरो कलाकार, मातसो तापट स्वभाव पूण रोखडोच निवळटा. टायम मॅनेजमेंट कितें पळय तें ताजे कडल्यान शिकचें. ताज्या परस तो एक बरो मनीस. प्रुडंट मिडिया तर्फे चलपी लोकशाय हाय हाय ह्या सिरियलीन ताणें काम करून गोंयभर नामना जोडल्या आनी सगळे गोंयचे लोक ताका दोत्तू अप्पा म्हणून वळखता. देव बरें करूं. ही म्हजी घरकान्न शोभा पाडगांवकार, सारस्वत विद्यालयान प्रायमरी टिचर. ताणें म्हाजी वळख करून दिली एक बरो कलाकार म्हणून. तें कलाकार म्हाका लायफान अजून एकदांय सर्टिफिकेट मेळ्ळी ना, ताका एक्टिंगान खूब सर्टिफिकेटी मेळ्ळ्यात. तें बरें रांदपी. हांव आनी म्हाजो चलो दोनूय आमी तें रांदता तें आवडीन उमेदीन खातात आनी जो जो कोण ताच्या हातचें खाता तो म्हणटा तें बरें रांदता म्हणून. दोन गोश्टी वाडयना हांव कांय. लायफान केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें की रॅम्प वॉक करतलो म्हणून. बाकीची खूब तरेतरेची नाटकां सगळीं सवनां केलीं. रॅम्प वॉक करतलो म्हणून चिंतूंक नाशिल्लें. आयज व्हॅलेंटायन दिसा सोनिया कुंकळकार, रोहीत वाडकार आनी सचिन सुर्लाकार हाणें आमकां एक ही संद दिल्या, मुद्दाम आमंत्रण दिवन. त्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आमचो आयज आसा मोबायल. हातूंतल्यान हांव एक बारीकसो संदेश दितां. नाच काय म्हाका करूंक जायना. हॅलो हॅलो सोपू. हय 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 अमृता उलयता गो. कितें? हय हय जालें जेवण जालें. कितें ताल्ले हाडल्या? सुकें करता? तें फुलां बी बरी घाल आं, सोलां बी उडय. आनी कितें करता? सोपू मागीर करता तुका फोन आं. दूद तूं अप्पा आयला. कोणा कडेन उलयतालें गो? भयणी कडेन. आगो तुका कितले फावट सांगलें हो मोबायल पळय तुका दिला तुज्या घोवान, तातूंत कितें तरी बऱ्याचो वापर कर. तुका हांवें दाखयल्लें इंटरनेट कशें वापरपाचें, तातूंत बिलां कशीं भरपाची, लायटीची बिलां, उदकाची बिलां, फोनाची बिलां, हाचो वापर कर मुगो. ते भयणी कडेन नाका जाल्ल्यो कसल्यो पचपचीत गजाली करता. पप्पा आतां लायटीचें बील, फोनाचें बील हांव मोबायला वयल्यानूच करता. फायदो आसा मुगो, नाल्यार तुका लायनीन रावचें पडनासलें इतलो तेंप. लायनीक रावून बिलां फारीक करची पडटालीं. आतां बरें तूं अप्पान म्हाका मोबायल शिकयला. आतां हांव लायटीचें बील, फोनाचें बील मोबायला वयल्यान करता. पूण मुगो तुजो तो नातू आसा न्हू, तो मुगो पयर मोटरसायकलीन भोंवतना एका हातान स्टेरींग मोटरसायकलीची की आनी दुसऱ्या हातान मोबायल. आगो हें बरें न्हू गो. ताका सांग. कितें आसतना मुगो भुरग्यांक तरणाट्या रागार उसाळटा, शो मारतात आनी मोटरसायकलीन भोंवतना सेल्फी काडटात. तेतूंत काणकोणा एकटो भुरगो मेलो सेल्फी काडटना. कोणाचो जीव गेलो कळ्ळें मुगो. आतां तुका हांव थोड्या दिसांनी जीमेल, ईमेल सगळें शिकयता कशें धाडपाचें तें. हय वॉट्सॅप म्हूण येता, पूण वॉट्सॅपार नाका जाल्ले फोटो बी पळोवप नासता. कळ्ळें मुगो. आतां तुवें उदळ म्हणलें न्हू, तुका सांगता हांव. सेल्फी पळय आसता न्हू तो मुगो भयंकर डेंजर. ताचे मोह म्हणटा पळय टेम्पटेशन तें चड वायट. फाटीं आंबोली मेले लोक. सारको धडेचेर रावला आनी एक्शनी करून फोटो काडटा. कोण पळयता? फाटल्यान दोंगरा शिवाय आनी कांयच दिसना. तुका काडटाना उमेद की आपूण अमक्या कडेर रावून काडला, लोकांक कांय पळयतना दिसना. तें सेल्फी मुगो खूब वायट. एक गजाल सांगता तुकाय आनी तुमी आयकपाची. फाटीं एका चलयेन बाथरुमान वचून फक्त टॉवेल न्हेसून आपली सेल्फी काडली जाणा मुगो. लज मरे. कित्याक लज? तें आपूण आपलोच काडटा फोटो, दुसरो कोण पळयना, बाथरूम बंद आसता. आपणेच काडूंक मेळटा. हय तें तुका मागीर दाखयता हांव. ताणें फोटो काडलो आनी आपलो जो लवर आसा ताका धाडटले म्हणून ताणें तो फोटो पोस्ट केलो. पावलो बापायक. बापायन फोटो पळयना फुडें तकली आपटली, आपली धूव हें नाका जाल्लें करता, आपल्याक फोटो असतो धाडटा. म्हण ताणें तिडकीन तो आपल्या बायलेक धाडलो. पूण तो बायलेक पावलो ना, बाजारांतल्या शेजाऱ्या शॉपाक पावलो. त्या शॉपवाल्यान तो फोटो सगळ्यांक धाडलो सेक्सी चेडूं म्हणून.
आगो त्या खातीर आपूण जो फोटो धाडटा कोणाक धाडटा ताची खात्री करची. मातशें कितें शिकलें म्हणून खूब दाखोवचें ना. आतां तुका चल सेल्फी कसो काडटा तो दाखयता. हो आतां कॅमेरा हो कॅमेरा हो उगड उगडलो हे वयर हांगा वच लोकांचो फोटो येतलो असो काडचे जाल्यार हांगा बोट मार मारलें असो कानार हात घालपाचो आनी हांगा हांगा वचो पळय फुडें हांगा थांब. थँक्यू. बरीच वर्सां जाली हे हो ट्रॅक म्हाका दिसता खूब कमी आयकपाक आयलो आनी मोर इम्पॉर्टंट प्रुडंटाच्या चॅनलाचेर पळय बरी 4-5 years 4 years आय बिलीव हो चलोंक ना. सो आय थिंक a huge round of applause for the entire team who have worked for this production, that is लोकशाय हाय हाय. आय थिंक आई सुद्धा जेन्ना बाजारात वता किंवा आमी फ्रेंड्सांक मेळटा तेन्ना खूब जाण आवर्जून आमकां सांगता अरे ते फूल लायलें ती बायल ती येयना मरे तुमच्या चॅनलाचेर. ते आमचे अमृते तो दादलो क्रिकेट लोकांक सांगता गजाली सांगता. हे कोण विचारता आमकां तो दत्तू अप्पा आनी हे कॅरेक्टर्स म्हाका दिसता हॅज मेड होम इन एवरीबडीज हार्ट एंड पीपल एंटायर गोवा. आनी प्रुडंटाचे जे प्रेक्षक आसा आयज खरेंच तांकां बरें दिसतलें आनी म्हाका सर मोर इम्पॉर्टंट आमकां खूब बरें दिसलें तुमकां दोगांक कळ्ळें. मोर इम्पॉर्टंट आय वॉन्ट टू से समथींग सर हांव म्हाका दिसता सकाळींच उलयलो सरा कडेन. सर म्हणलें कॅन यू कम डावन फॉर दीस पर्टिक्युलर शो. ही सेड सकाळीं आतां 10 सुमार आणि हांवें म्हणलें सर आय नो इट्स व्हेरी लास्ट मिनिट कॅन यू ड्रॉप डावन. तो म्हणलो ओके येता आपूण. ही इज हॅविंग अ लिटल डिफिकल्टी ताजे आसा बट ही मॅनेज टू कम हियर एट दिस पर्टिक्युलर मुवमेंट परफॉर्म. आणि हे परफॉर्मन्स सुद्दां ताका सांगलें म्हाका ताणें सांगताना सांगलें दनपारां फोन केलो अरावंड 12 काय 1 o'clock आनी ताणें म्हाका सांगलें आपूण ट्राय करता रे कितें करपाचें तें आपूण वाटेर जाय. आनी वॉट अ ब्युटिफूल स्किट. आय थिंक सगळे फूल हाऊस सगळ्यांनी ताळयो मारल्यो आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो. लोकशाय हाय हाय इज समथिंग दॅट मेड these two characters famous entire where he's waving the hands and entire Goa is so much loving you, sir. Was from the first round of the prop. Well, you guys are watching Shady Group present Mr. and Mrs. Goa 2018. Brought to you by Kamanti Depot, Mehendi, Antara Jewelers, Travel Shop, Gayatri Beauty Center, Shubha Paridan, Hospitality Partners, Strike Casino, Grand Hyatt, Hotel Fidalgo, Radio Partner 92.7 Big FM, Print Media Partners, The Goan and Goan Varta. आता पुढे वचच्या पहिले आणि हांगासर जसं तुमकां सांगलें आमी एट एवरी स्टेज एलिमिनेशन राउंड आसतो आणि एलिमिनेशन राउंड कसो आसतो ऑब्वियसली आमचे जजीस एलिमिनेट करतले. बट बिफोर दॅट आय वॉन्ट टू कॉल समवन हूज बीन अ सपोर्ट सिस्टम फॉर द एंटायर जर्नी ऑफ प्रुडंट. आणि म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट आमचो तांच्या सपोर्टा शिवाय वुडंट हॅव बीन पॉसिबल. प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज to Shyam Shetye of the Shetye Group, who is the Chief Executive Officer and the Managing Director, to kindly come up on stage and join me for a little moment because तांचे वेरियस प्रोजेक्ट्स आसा आणि कन्सिस्टंटली ते बिझनेसांतल्यान गोंयांत कितें तरी दीत आसा आणि आतां दे आर लॉन्चिंग अनदर प्रोजेक्ट. सो आय वूड रिक्वेस्ट Shetye Babu to kindly say a few words on the new project that they are coming, obviously as well as on the Shetye Group. नमस्कार, हांव ॲडव्होकेट श्याम शेटये, मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि CEO शेटये ग्रुप पोलोरी. We are in construction, hospitality business, Sanskriti Resort at Gokarna, florist, and now we are starting our new venture, Sanskriti Retreat at Tolshem Patradevi. So I will be officially launching this project today on this platform. तर सगळ्यांनी शेटये ग्रुप पोरवरी हांकां व्हडल्या संख्येन हातभार लावन शेटये ग्रुपाची आनी अख्ख्या गोंयाची उदरगत करची अशी एक विनंती करता.
they were a little skeptical की आमच्या वांगडा कपल्स असतले काय ना. कपल्स दोघे जाण हांगा स्टेजीर परफॉर्म करतले. तर थँक यू व्हेरी मच. Without you this wouldn't have been possible. So thank you very much. And more importantly, sir, तुम्ही हे जे टॉप 9 जे आसा कंटेस्टंट्स तांकां एक तुम्ही कितें तुमच्या कडच्यान गिफ्ट दिवपाचें. If you can reveal yourself because elimination round जातो तेन्ना आमी परत करतले. So let me tell you, all the 9 couples that are participating here are getting one night stay at Sanskruti Resort. One night stay at Sanskruti Resort, Gokarna. Thank you very much, sir. Well, हेच्या फुडें एलिमिनेशन राउंड जातलो, हेच्या फुडें आनी राउंड जातले आनी आमकां पळोवपाक मेळटलो who is the star couple of Goa that Prudent has to offer with all the selection that is here. आमी आतां हांगा घेवया शॉर्ट्स ऑफ ब्रेक, बट ब्रेका नंतर ऑब्वियसली एक डान्स परफॉर्मन्स आसतलो. तो सिझलिंग नंबर आसतलो हियर एट दिस ब्युटिफुल वेन्यू स्ट्राइक कसिनो ग्रँड हयात बांबोळे हांगासर. हे तुम्ही सगळे लायव्ह पळयता ऑन दिस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म दॅट इज प्रुडंट. सो खंयच वचो नाका, मातसो आमी हांगासर ब्रेक घेता. ब्रेका नंतर डान्स परफॉर्मन्स आणि मोर इम्पॉर्टंटली ह्या 9तले कितके जाण उरतले ते सुद्दां आमी पळयता. खंय वचो नाका, पळयत रावात प्रुडंट. Travel with Travel Shop Holidays. Best offers and options on various holiday packages. Safe and hassle-free holiday with pleasant experience. Only with Travel Shop Holidays. बेलगाम के सुप्रसिद्ध मेहंदी एक नए अंदाज में लेकर आए हैं मन भावन साड़ियों का भंडार, जैसे कांजीवरम, धर्मावरम, वलकलम, उपड़ा, पैठनी, गार्डन, बरेली, सिल्क डिजाइनर साड़ियाँ और स्पेशल वेडिंग साड़ियाँ, लहंगा घाघरा की बेशुमार वैरायटी और रेडीमेड्स में सभी प्रकार के चूड़ीदार जैसे स्ट्रेट कट सूट, अम्ब्रेला कट, अनारकली, पटियाला सूट, डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज, डिजाइनर टॉप्स, लेगिंग्स, प्लाजो की बहुत सारी वैरायटी. तो एक बार हमारे यहाँ आइए और इस नई शॉपिंग का अनुभव कीजिए. मेहंदी शिरपाल कॉम्प्लेक्स, हंस टॉकीज रोड, बेलगाम. Welcome to Sanskruti Resort. The resort is set close to the beautiful Gokarna beach. Our courteous staff is always ready to welcome you. The resort has designer cottages and rooms with clean and comfortable bedding. Some cottages face the swimming pool. Come and experience the serene beauty of this place. The large restaurant serving tantalizing veg and non-veg food. Cherish unforgettable moments at the resort. Enjoy our hospitality at the pure blue swimming pool. A serene and quiet environment. Gym it out or play snooker. Sanskruti Resort, a stunning 4-star property in Gokarna. Celebrate your birthday, anniversaries and social events. Experience the saffron sunset, the blue nights, only at Sanskruti Quality Resort. For enquiries and bookings, contact us today. Samruddhi Sanskruti Resort, Om Beach Road, Karnataka. 92.7 Big FM. The Goan Everyday. Goan Varta.
Well, thank you for that warm welcome. Ladies and gentlemen, तुम्ही पळयतात Shady Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018 in association with Kamat Tea Depot, Mehendi, Antara Jewellers, Travel Shop, Gayatri Beauty Center, Shubha Paridan, Hospitality Partner, Strike Casino, Grand Hyatt आणि Hotel Fidalgo. Radio Partner 92.7 Big FM, Print Media Partners The Goan and Goan Varta. Well, by the way, सारिका उदयजान तू खंय आसले? I was really enjoying the performances. कितें रोहित तुका सांगता एकापेक्षा एक सुंदर परफॉर्मन्स दिल्ले आसा सगळ्यांनी. तुका खबर आसा तुका उदयजान आमचे ऑडियन्स आणि ऑब्वियसली व्ह्युअर्स जे आसा कितके मिस करता. वेल आमचे म्हणटा जरा हटके आसा थंय, जरा हटके बाय आसा. बट बाय द वे आनी वन मोर थिंग, देयर इज अ लिटल चेंज आय सी. यू क्वाइट लुकिंग डिफरंट नाउ. And this credit goes to this beautiful creation goes to Verma Gemello. Thank you. And we have a huge round of applause for Verma. Okay, now the tricky part, the elimination round. आणि ताच्या पयलीं म्हाका दिसता आय रिक्वेस्ट श्याम शेट्ये हांचे कडेन की तांच्यांनी प्लीज मातशें येवचें वयर आनी तांच्यांनी प्रॉमीस केल्या प्रमाणे तांचे जे ट्रॅव्हल वाउचर आसा ते सगळ्या पार्टिसिपंटांक दिवचे. Okay, and before we do the vouchers distribution, हांव मागता अमृते आणि दत्तू बाकी तांणी मातशें आमच्या वांगडा आसा मातशें येवचें. तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक कितकें बरें दिसलें टू बी बॅक ऑन द प्रुडंट स्क्रीन. सर हांवें तर म्हटलें की एवरीबडी वॉज मिसिंग यू एंड नाव हियर यू आर द स्टेज. सर थँक्यू व्हेरी मच. हांवें आमकां मातसो भंय घातलेलो सगळ्या कंटेस्टंट्सांक की मातशें तेंच्यांनी आपलो अप करचो म्हणून आमी आमचे सेलिब्रेटेड कपल द सेलिब्रिटी कपल हाडून हांगासर उबे केल्ले. बट दॅट वॉज जस्ट फॉर द टायम बीइंग. सर थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस. मॅडम थँक्यू व्हेरी मच. खूप जाण म्हणटा की दत्तू अप्पा आणि अमृतेक वळखता बट हार्डली नॉट मेनी पीपल नो की दे आर एक्चुअली मॅरीड. आणि लोकशाय हाय हाय ज्यान ही सुरवात जाल्ली ते ऑब्वियसली बिकम द सेलिब्रिटी कपल आणि आयज इट इज सो फिलिंग गुड की आमचो हो इव्हेंट आसा एक सेलिब्रेटेड इव्हेंट आसा आणि 14th ऑफ फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन दीस आमी करता. अँड इट वॉज इंडीड प्लेजर टू हॅव यू सर. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. थँक्यू. सो आय रिक्वेस्ट टू काइंडली you guys to take a seat in the audience. And now, as we had promised, as Mr. Shetty had promised, I request him to kindly give away the travel vouchers, the stay vouchers to all the 9 couples that now is the bad part, and I think the HR should do the bad part. Ladies and gentlemen, I request Sonia Gupta, my General Manager Prudent, to kindly come up on stage. As I will call the eliminated couple's name, you'll have to just step forward. I know it's a little heart-breaking kind of a thing, but म्हाका दिसता जशें आमच्या जजीसान म्हटलें की परफॉर्मन्स आनी हांगासर येवप is what courage that is required. So again, if you can have a huge round of applause to all the couple. And now, we will start the elimination round. The first couple out of 9 who's getting eliminated in this first round is Mr. and I love their faces here. I so love this. I so love this. The first couple to get eliminated in the first round of the first edition of Shetty Group presents Mr. and Mrs. Goa 2018 in association with Kamat Tea Depot, Mehendi,
Antra Jewelers, Travel Shop, Gayatri Beauty Center. I so love this. Shubha Paridan, Hospitality Partner, the lovely venue that we have, Strike Casino, Grand Hyatt Bamboli, Hotel Fidalgo, where we did the auditions, Radio Partner, 92.7 Big FM, Media Partners, Goan and Goan Wada. The first couple to get eliminated here is Mr. and Mrs. Lamani. And now, as I had promised, there would be 4 eliminations. Mama's giving me that dirty look. I'm so sorry. I have to do this. The next couple, along with Mr. and Mrs. Lamani, to get eliminated in the first round, happens to be. It's a lot of drama. Mr. and Mrs. Haldankar, Santosh and Simran. If I can request you to step up. The third couple to get eliminated is Mr. and Mrs. Volvoikar, Amardeep and Anchal. And the last couple to get eliminated. Don't give me that look. All 3 judges, I'm telling you. In the first round of Shetty Group present Mr. and Mrs. Goa 2018. The last couple to get eliminated amongst the 4 is, it's quite a surprise. Ladies and gentlemen, it's Mr. and Mrs. Sawant, Pramay and Neha. Well, to all the 4 couple, thank you very much. I don't want you to give the serious look. It has to be a happy look. It's a Valentine's Day. It's 14th of Feb. And I think the love is what you should be sharing. Please give a huge round of applause. And I request, I know it's quite serious. I want to make them a little happy. I request my general manager, Sonia Kunkalikar, to kindly give away this gift hamper from Shubha Paridan, so that the couples, participating couples, becomes quite happy here. Please give a huge round of applause. Well, I request all the beautiful 4 couples to kindly take a seat in the audience and be with us for the entire grand finale. Thank you very much. Thank you, Mr. Sawant, Volvoikars, Haldankars, and Mr. Lamani. And as you can see, we have the beautiful, the ravishing, the smart, the talented 5 couples. वेल हांचे भवितव्य आणि एक राउंडाचेर डिसायड जातले जेन्ना आमी आणि एक राउंड खेळटले आणि वदळच्यान जर तुमी सारिकाक मिस केला जाल्यार फुडलो राउंड सारिका आपल्या हटके स्टायलीन कंडक्ट करतले आणि ऑब्वियसली तुमकां मजा मस्ती आसतली बिकॉज जेन्ना जेन्ना ते वेगवेगळ्या गांवांत अननोन प्लेसीसान वता तेन्ना ते स्मायल्स हाडटा बायलांचेर स्मायल जाता बट मोर इम्पॉर्टंटली हांगासर आतां बेटर हाफ सुद्दां सो लेट्स सी वॉट स्पायस वी हॅव बट वी वील स्टार्ट दॅट राउंड इन अ शॉर्ट वायल वी नीड टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक हियर बट after that will come, it would be Sarika on the floor ravishing with this beautiful creation by Vama Zebello. Well, we need to take a break. It is Shetty Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. A lot of exciting thing happening and a lot of elimination also is happening. There will only be one star couple that Prudent will give to the entire Goa. So stay tuned, keep watching Prudent.
Comet's Tea, promise of quality at best price, quality tea since 1986. 20 वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचालीवेल्यान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता. नवी सपना, नवी उमेद, नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची. जीवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात. फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड. आता तुमका नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना. अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड, शांताश्री बिल्डिंग, अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सदर पोंडा, गोवा. तुमका सगळ्यांक येवकार. Does life fades out when your beauty products are over? Gayatri. Gayatri Beauty Center for A to Z in beauty products. Largest beauty product showroom in Goa with variety of products for skin and hair. Top quality of hair dryers and irons. Special products for saloon and spa. Come and shop your favorite beauty products at Gayatri. Only at Gayatri Beauty Center, Mapsa, Goa. Shade Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018 in association with Kamat Tea Depot, Mehendi, Antara Jewelers, Travel Shop, Gayatri Beauty Center, Shubha Paridan, Hospitality Partners, Strike Casino, Hotel Fidalgo, Radio Partner 92.7 Big FM, Print Media Partners, The Goan and Goan Varta. सगळ्यांचे परत एक फावटी मोगाचे स्वागत. अशें म्हणटात की केन्ना मोगान आसता तेन्ना एकामेकाक उतरांची गरज पडना. अशेंच न सांगता खुबश्यो गजाल्यो कळटात. आनी होच आसतलो आमचो आयचो फुडलो रावंड जे तुमकां काळजांतले मनांतले वळखोवपाक जाय. आनी आमची जी कपल्स आसा ती फुडें येतली हांगासर तांकां आमी हो रावंड दितली आनी तांकां एकामेकाची उतरां नासतना फक्त इशारो बी म्हणटा तशें तांकां काळजांतले तांच्या मनांत कितें आसा तें वळखून घेवपाक जाय. पळोवया आमचो हो जो फुडलो रावंड आसा वळख म्हाज्या मनांतले हे कशें तें प्रेजेंट करता तुमच्या मुखार. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे पयले कपल जे आसा आदर्श आनी चेतना तांच्यानी वयर येवचे. मोठे ताळयो आमी तांच्या खातीर. ब्युटिफूल कपल आसा ती बरी बॉन्डिंग आसा. ओके तुमकां आमी एक मुवीचें नांव दितली आनी तुमचो एक पार्टनर तो मुवीचें नांव खबर आसतलें. तुमी तें एक्ट करून तुमच्या दुसऱ्या पार्टनराक दाखोवंक जाय आनी तुमी वळखोवपाक जाय. अशे गेम खेळा आसतले केन्ना तरी न्ही. आतांच एक कपल आयले तांच्यांनी सांगलें की तेंचो लव जो आसा तो अशाच एका प्रोग्रामांतल्यान जाल्लो डमशर आर्ट्स खेळटाले आनी तेन्ना ती मोगान पडली. अशें खूब फावटी जाता न कळत आमी मोगान पडटा आनी हांगासरूच पळोवया कशें तुमचें कॉर्डिनेशन जाता तें. ओके सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली. चेतनाक आमी एक मुवीचें नांव दिलां आनी ताणें तें एक्ट करून दाखोवपाक जाय आनी तुमी वळखोवपाक जाय की कितें नांव तें. रेडी? फक्त टायम 1 मिनटाचो आसा आनी टायम ऑलरेडी सेट जाल्लो आसा. रेडी? इशारो में बातें अशी जातात. 6 मुवीचें नांव आसा 6 मुवी आयला. ना क्रिकेट रिलेटेड टू क्रिकेट. यू हॅव टू गेस इट. लगान. रायट लगान आशिल्लो आनी ओके तांचे लव मॅरेज रायट.
सो इशारो में खूप फाटी तुम्ही असे एग्री केले Arranged marriage. ओ माय गॉड अरेंज मॅरेज आणि तरी सुद्धा इतले बरे कोऑर्डिनेशन वाव ग्रेट थँक्यू सो मच थँक्यू. नेक्स्ट पार्टिसिपंट आसा आमचे राजेश आणि सुमी सो तुमचे वॉर्ड Absolutely right. Come the day to take the now. परत एक पाटी मागता चेतना तेंच्यांनी हांगा येवचे चेतना आदर्श थर्ड कपल आसा आमचे आरिफ आणि रोशनी शेख चुडेल सांभाळून रावची वर्ड सांगता ती कोई है टाइगर राईट टायगर आशिल्ले आणि फुडली आमची जी कपल आसा ती आसा अर्जुन आणि निर्मला शिरगांवकर हांगासर निर्मला एक्ट करतले एक मंदिर लग्नान खूप वर्सां जाला जाता अशें केन्ना केन्ना पिक्चरां कमी पळयतात तुमी टायम दिता तांकां पिक्चरां पळोवपाक दिवार सारखे उत्तर दिवार आणि आमचे शेवटचे जे कपल आसा रॉक्स आणि लेनिष्का daughter-in-law, बेटी बहू टाइम ऑफ पण लास्ट एका माली सिक्सर त्यांच्यानी बाहुबली ओके परत एक फावटी आमची चेतना आणि आदर्श मुखर्जी आताच चेतनान ऍक्ट करून दाखयले आता तुम्ही ऍक्ट करपाक जाय आणि चेतनान वळखोवपाक जाय रेडी टाइम आउट सॉरी ऍक्टिंग म्हाका दिसता बायलांक चड बरी जमता न्ही ओके फुडले कपल आमचे रसेश आणि सुमी
म्हाका दिसता हांगा सगळी मिठाईची नांवां येवपाची आशिल्ली. फुडें परत एक फावटी आरिफ आनी रोशनी. दिलवाले दुल्हनिया ले गए ऑलरेडी. फुडली कपल आमची अर्जुन आणि निर्मला. तोंड बंद तोंड बंद तोंड बंद. तोंड बंद करपाक जाय. टाइम अप. कितें जाता केन्ना केन्ना बायल जर सामकी चड उलोवपाक लागली आनी घोवाक जर उलोवपाक चान्स मेळना जाल्यार मागीर ती संवय जावन पडटा आनी अशें हांगा कितें दिसपाक लागला. तांचो आन्सर गरम मसाला. तो दाखयता अशें की सगळे मसाल्याच्यो वाटयो खबर आसा न्ही खंय खंय दवरता मसालो घरान तो. ती प्लेस सुद्दां सांगली तरी सुद्दां कळनाशिल्लें. आमचे शेवटचे कपल रॉक्स. Two words. One word split into two. First part, second part. Eating, opening, pairing, packet, chips, Lays, chips, Lays, Pringles, Lays. And first part is what? Lay. Open, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, Q, R, S, S. Shole. Okay. करेक्ट. रॉक्स आणि लनुष्का आशिल्ले आणि तुमी पळयलें की आमची आयची जी 5 कपल्स आसा ती जी हे राउंड खेळटाली तांच्या मदीं कितले कॉर्डिनेशन आसा, कितले बरें बॉन्डिंग आसा तें. कालूच खंय तरी मॉलान गेल्ले आनी म्हजे एक फ्रेंड म्हाका दिसले ते घोवाक बरे घट धरून चलताले आनी हांवें विचारलें लायक इतले वर्सां लग्नाक जाला आनी तरी सुद्दां तुमी इतली सारकी हात धरून बी मॉलान चलता, कितें गो बाई चल्लां तुमचें हें. घोव सांगपाक लागलो हेजो हात सोडी जाल्यार सोमते खंय तरी शॉपार वता आनी कितें ना कितें उखलून हाडटा. सो बेस्ट आयडिया आशिल्ली तेजो हात धरपाचो. तेय खूश, अशें दिसता की रोमॅन्स आजुनूय चल्ला आनी आपुणूय खूश. सो अशें केन्ना केन्ना जाता, खुबश्यो गजाली आमकां करच्यो पडटा. आमचे हे कपल जे आसा वेगवेगळ्या फिल्डांतली जी कपल आसा, वेगवेगळे हॉबीज तेंचे आसा, तरी सुद्दां तितलेंच बॉन्डिंग आनी तितलेंच कॉर्डिनेशन. आमी फुडले रावंड येतलो तेचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी ब्रेका उपरांत आमी पळयतली एक धासू परफॉर्मन्स आनी तुमी खंयच वचनाका, पळयत रावात प्रुडंट. Travel with Travel Shop Holidays. Best offers and options on various holiday packages. Safe and hassle-free holiday with pleasant experience. Only with Travel Shop Holidays. बेलगाम के सुप्रसिद्ध मेहंदी एक नए अंदाज में लेकर आए हैं मन भावन साड़ियों का भंडार, जैसे कांजीवरम, धर्मावरम, वलकलम, उपड़ा, पैठनी, गार्डन, बरेली, सिल्क डिजाइनर साड़ियाँ और स्पेशल वेडिंग साड़ियाँ, लहंगा घाघरा की बेशुमार वैरायटी,
और रेडीमेड्स में सभी प्रकार के चूड़ीदार जैसे स्ट्रेट कट सूट, अम्ब्रेला कट, अनारकली, पटियाला सूट, डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज, डिजाइनर टॉप्स, लेगिंग्स, प्लाजो की बहुत सारी वैरायटी। तो एक बार हमारे यहाँ आइए और इस नई शॉपिंग का अनुभव कीजिए। मेहंदी, शिरपाल कॉम्प्लेक्स, हंस टॉकीज रोड, बेलगाम। Welcome to Sanskriti Resort. The resort is set close to the beautiful Gokarna beach. Our courteous staff is always ready to welcome you. The resort has designer cottages and rooms with clean and comfortable bedding. Some cottages face the swimming pool. Come and experience the serene beauty of this place. The large restaurant serving tantalizing veg and non-veg food. Cherish unforgettable moments at the resort. Enjoy our hospitality at the pure blue swimming pool. A serene and quiet environment. Gym it out or play snooker. Sanskriti Resort, a stunning 4-star property in Gokarna. Celebrate your birthday, anniversaries and social events. Experience the saffron sunset, the blue nights, only at Sanskriti Quality Resort. For enquiries and bookings, contact us today. Samruddhi Sanskriti Resort, Om Beach Road, Karnataka. 92.7 Big FM. The Goan Everyday. Goan Varta.
वेल गोंयकार आमी मोगाळ आणि मोवाळ गोंय ही कलाकारांची खाण आणि आमी कलाकार या खाडीतले हिरे. गोंयच्या एक्स्ट्रीम पोंशांतल्यान आयिल्ले हे चमकते हिरे. आता तुमच्या मुखार येतले ह्या 9 हिऱ्यांतले 3 चकचकते हिरे हांगासर तुमकां मेळटले. सो सारिका म्हाका सांग आता इट्स व्हेरी डिफिकल्ट 5 आसा तितूंतले 3 कंटेस्टंट्स फुडें वतले 2 एलिमिनेट जातले. बट ताज्या पयलीं म्हाका दिसता आमकां हे सपोर्ट करपी आमचे स्पॉन्सर्स आनी आयज हो प्रोग्राम हांगा बसून जे एन्जॉय करतात तशेंच आमचे जे व्ह्युअर्स पळयतात तांच्या खातीर म्हाका दिसता आमकां आमच्या स्पॉन्सरांची याद करपाची गरज आसा. सो 1, 2, 3 should we say that? Shetty Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. Brought to you by Kamat Tea Depot, मेहंदी, Andhra Jewelers, ट्रॅव्हल शॉप हॉलिडेज, Gayatri Beauty Center, शुभ परिधान, Hospitality Partners Strike Casino Grand Hyatt and Hotel Fidalgo. रेडिओ पार्टनर 92.7 बिग FM, प्रिंट मीडिया पार्टनर्स द गोवन वार्ता. It's a very difficult and tricky part of it. But I think जसे सिरियसनेस आता परत आयला उदळपाचे असले आता परत सिरियसनेस आयला. बट आय थिंक आय वॉन्ट टू मेक दिस मोमेंट अ लिटल लायटर फॉर ऑल द 5 पार्टिसिपेटिंग कपल्स. हांव मागता मातशें आमी तांकां खूश करुया. हांव मागता आमचे जे तांकां हे 5 जाण हांगासर टॉप 5 आयिल्ल्या कारणान तांकां आमी कितें तरी मातशें कितें गिफ्ट दिवया. सारिका वॉट वूड यू लायक टू गिव? ओके सो म्हाका दिसता तांकां खूश जावपाचो फूल अधिकार आसा हांगासर कित्याक इतले सुंदर परफॉर्मन्सीस आनी इतले टॅलेंटीड आमचे सगळे जे कपल आसा. सो हांव मागता आमची जी जज आसा हांगासर बमा जिमेलो हांकां आमची जी 5 कपल्स आसा तेंच्यांनी ब्युटिफूल साडीज दिवच्यो हांगासर सगळ्या कपल्सांक. So all 5 beautiful couple gets the ladies that is beautiful designer sarees. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Burma Dimelo. Okay, thank you very much, Mama. Well, now this is nothing. There's another gift that is coming. आणि आम्ही हांकां दितले 5 टॉप 5 कपल्सांक एक गिफ्ट हॅम्पर जे आमकां स्पॉन्सर केला गायत्री ब्युटी सेंटर हांगासर. हांव मागता अवधेश पांडे हांकां की तांणी वयर मातशें येवचें आनी हे गिफ्ट हॅम्पर्स आमच्या कंटेस्टंट्सांक दिवचे. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. This gift hamper consists of beauty products. This is the Gayatri Beauty Center. Well, thank you very much, Mr. Avdesh. I request you to kindly take a seat in the audience. रोहित रिझल्ट म्हज्या हातीन आसा पण तुका खरेंच सांगता रोहित तेंचे काळी धडधड आसतले पण तेच्या माझे इतले हार्ट फास्ट बीट करपाक लागला म्हाका खबर ना कशें रिझल्ट अनाउन्स करूं. ऑब्वियसली 5 उरतले 3 म्हणजे 2 एलिमिनेट जातले आणि आम्ही म्हाका फास्ट एलिमिनेट करूया बिकॉज मातशें दुःख कमी आसचें. ऑब्वियसली ती हॅपी खूप आसा पार्टिसिपेट जाल्या म्हणून आनी तांकां गिफ्ट हॅम्पर्सूय बरे मेळ्ळा. ओके सो आमची जी पहिली कपल आसा जी फायनल राउंडाक गेल्ली आसा ती आसा रसेश and Sumi. Please give a huge round of applause for the first jodi. Congratulations. आणि आमची जी फुडली पार्टिसिपंट कपल आसा जी फायनलीक पाविल्ली आसा ती आसा आरिफ and रोशनी. आणि आमची जी थर्ड कपल आसा एनी गेसेस? येस रॉक्स and लनिष्का. Well, congratulations for the 3 couples who made it to the grand finale final in the top 3 of the first edition of Shetty Group Presents
Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. हांव मागता एलिमिनेटिंग कपल्स आमचे की तांच्यांनी आमच्या वांगडा हांगासर ऑडियन्सान बसचे आनी हो प्रोग्राम एन्जॉय करचो. थँक यू व्हेरी मच. That's like a sportsman spirit. I seriously love this. Okay, so all three couples are quite smiling, and I think the three couples are smiling, and obviously the three judges are also smiling because the grilling for the next round is supposed to be by my judges. So, hanga ek matso आम्ही break घेऊया आणि परत येऊया. Will you break for the break then? घेऊया एक लहानसो विसव आणि रोकडीच परत येऊया आणि तुम्ही सगळ्यांना पळयतात शेटे ग्रुप प्रेझेंट Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. Comet's Tea, promise of quality at best price. Quality tea since 1986. 20 वर्षाच्या पारंपरिक यशस्वी वाटचालीवेल्यान आता आम्ही तुमच्या आशीर्वादान नव्या आधुनिक जगात प्रवेश करता. नवी सपना, नवी उमेद, नवी उर्बा आणि ताका साथ भांगरा हिऱ्यांची. जीवितातलो प्रत्येक उत्सव भांगरा हिऱ्यांनी सजून उमेदीन मनयात. फोंडा शहरात भांगरा जगतातले एक विश्वासाचे नाव रायकर ज्वेलर्साचे अवधूत रायकार तुमच्या सेवेक घेऊन येता एक भव्य दिव्य असो शोरूम अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड. आता तुमका नवे डिझाईन्स आणि क्वालिटी खातीर दुसऱ्या शहरात वचपाची गरज ना. अंतरा डायमंड्स अँड गोल्ड, शांताश्री बिल्डिंग, अपोजिट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सदर पोंडा, गोवा. तुमका सगळ्यांक येवकार. Does life fades out when your beauty products are over? Gayatri. Gayatri Beauty Center for A to Z in beauty products. Largest beauty product showroom in Goa with variety of products for skin and hair. Top quality of hair dryers and irons. Special products for saloon and spa. Come and shop your favorite beauty products at Gayatri. Only at Gayatri Beauty Center, Mapsa, Goa. तुमका सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात शेटे ग्रुप प्रेझेंट्स प्रुडंट मिस्टर अँड मिसेस गोवा 2018. Brought to you by कामती डेपो, मेहंदी, अंतरा ज्वेलर्स, ट्रॅव्हल शॉप हॉलिडेज, गायत्री ब्युटी सेंटर, शुभ परिधान, हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर स्ट्राइक कसिनो ग्रँड हयात अँड हॉटेल फिदाल्गो. रेडिओ पार्टनर 92.7 बिग FM, प्रिंट मीडिया पार्टनर द गोवन अँड गोवन वार्ता. आता म्हाका दिसता उदयच्यान आमचे जजेस feeling quite lazy, obviously marks fixed them. Now it's the time to grill the participants. So म्हाका दिसता you should be doing the honors. ओके, सो आता जजेस क्वेश्चन्स असतले आणि आमची सगळी जी पार्टिसिपंट कपल जे आसा ते रेडी आसात आता जजेस क्वेश्चन आयकोपाक आणि पळोवया कोणाक खंयचो जज पडटा क्वेश्चन विचारपाक ते. रसेश अँड सुमी, स्टेप फॉरवर्ड. तुम्ही तुमचे जज चूज करू शकता. सो रसेश आणि सुमीक मेळिल्ले आसा आमचे यंग अँड हँडसम अभिमन्यू वळवयकर. Hi, I have a question for you. I have two questions. Just listen properly, okay? Yeah. What can you do to improve the education in our own country? The second question I'll ask you afterwards. Well, I will build up
I will suggest to build up more and more schools, institutions, and not only school institutions, I will suggest government to, along with the educational institutions, there should be some extra tuition and extracurricular activities also should be indulged in that. So not only the education level, but the child is totally developed. When you see a person in totality, not in only education sector, not in only one level, the totality. So there should be a high level of education and also indulging a lot of activities in that. That's what I want. Yeah. Thank you. And the second question for you. A simple question. What is success for you? Thank you very much for your question. Success for me, as I said, hard work and success go hand in hand. So success for me is your determination, is your hard work, is what you do to achieve your goal. You have to have a vision first. Yes, I'm going to achieve this. That's when you start a step towards your success. Once you take the first step, yes, that will lead you to that success, that will lead you to your goal. Success matters for each and everyone, it is different. Maybe for me, my goal is something else. Maybe for him, his goal is something else. But yes, his determination, his willpower will definitely lead him to success. And I hope you have to have that courage to take that risk, to take that first step and go towards your success. Thank you very much. Thank you so much. And I think congratulations for you to come in the top 3. It's not a good, Thanks. like a Thank joke. you. Thank you. Well, thank you. The next couple is Arif and Roshni. Just pick the judge. Mr. Sanjeev Kadkai. Good evening. Namaskar, sir. Again, I'll be asking 2 questions. First question goes to Arif. In the beginning, Dattu Bab had come and he mentioned about selfie. There is something called selfitis, okay? Many couples come to Goa, when they go to Baga, Anjuna, Vagator or Kandolin, they are tempted to take selfies on the rocks, in the sea itself. And when tide comes, it takes them, that young couple, and finally, because of selfie, they die, untimely death. What is a message you want to give to this young couple who are so much tempted, who don't see the danger of taking away by the sea? Yes, Arif, go ahead. Definitely, it's very unfortunate to listen to all this news which is around. Not only in Goa, but worldwide, I've seen that people lost their life because of taking the risk of taking selfies. But I feel taking selfies is not bad at all, but if you are engaging yourself into such an activity and you know that there is danger around, so definitely you have to carry a risk assessment. I am from marine field, and whatever we do, even before doing any job, we carry out a thorough risk assessment. We jot down the points, we know if things go bad, how wrong can they go and what to do to improve that. So I feel that obviously the people should use their brains, everybody have their brains. So if you are doing this thing somewhere and there's a risk of life getting lost, I don't think that you have to do this, because it's not worth it to enjoy a lot of things in Goa. In the world, you can do so many things. Or maybe you can appoint someone to tell you the exact position or where you want to stand so that you are safe in taking that selfie. Yes. Thank you very much, Arif. Question goes to Roshni. Roshni, tell me, what is the biggest challenge to young people today? Do you have any solution for this? What is the biggest challenge for young people today? Well, thank you, sir, for the question. I believe today the challenge, the level of opportunities the world is giving the youngsters, it is really going on the heights. So the challenges along with the opportunities are increasing. So there are a lot of competition around us. Like, for example, this pageant, we had such a tough competition, but we went through all the hurdles and we came on top 3. That's the biggest thing.
So challenges are always around us. The main thing is to be the positivity in you, how you take it, and all the challenges you accept. Like the top 2 finalists, the way they greeted us was really gracious. I believe challenges can be very depressing at times, where you will feel that you will try to lose. But you should not feel that discouragement. You should always, there are a lot of helpful people around us, like our parents, friends. You should always go to them. They are the best solutions they can give us. And yes, that's it. Thank you very much, Roshni. Thank you, sir. Thank you for the questions. या आशिल्ले आमचे लवली कपल आरिफ आणि रोशनी. आता मुखार येतले आमचे फुडले कपल रॉक्स आणि लेनुष्का. Verma Demir. Hi, Roxanne and Lenoshka. When you read newspapers in the morning, what disturbs you? When I read newspapers, I'm really disturbed by, this is something that I got to know recently, that there is lack of access for feminine hygiene and menstrual hygiene for women. There's a movie going on right now, Padman. So I'm so inspired by this man, a man taking forward this initiative, Arunachalam Muruganantham, who created low-cost sanitary pads and provided women from rural India, and now started his own factory. So this is something that I didn't know about, and that I'm really touched by. And it's also the cause that our present Miss World, Manushi Chiller, has undertaken. So yeah, this is something that I feel inspired by. And the other thing, that when I read papers, the first thing I see whenever I open a paper is negative news. There's nothing positive on the newspapers. So that's one thing that disturbs us a lot. Every time you open the papers, you see some accident, somebody's dead, terrorism, then something bad always. So if I open the papers, the first thing that I would love to see is a happy day, good morning, somebody won this, then something very positive. That's to start your day, because that's the first thing you read in the morning. Thank you. Thank you. Okay, just a general question. Noshka and Rox, what message do you have on this Valentine's Day to all these people here around here? Thank you for the question, Verma. On this Valentine's, this is a very special Valentine's Day for me, because it's the first Valentine's Day after getting married, and I'm so grateful to be here on this platform. All the participants, whoever came and participated, this is such a great opportunity, because this is something different. This is Mr. and Mrs. Goa. So you're celebrating love, you're celebrating marriage. Before we got married, a lot of people were like, oh, marriage is boring, this and that. But we have all these couples coming and celebrating their married lives. So this is lovely. It's the best Valentine's Day ever. And thank you. Yeah, Valentine's Day, I gifted her a bouquet, a box of roses, and you all gifted her more than that actually. So Valentine's Day is something special for not only couples, it should be celebrated among mothers, daughters, families. And that is what we do actually. I mean, before we were together, we used to always celebrate it with my mother, my father, with our siblings. This is not just for couples, it's for everyone. And that's the beauty of Valentine's Day. Happy Valentine's Day, everybody. Happy Valentine's Day, thank you. Well, thank you. We say unity in diversity, and I think this top 3 says it all. आम्ही म्हणता की गोय आमचे एकता खातीर आमी वळखता, बरें आमचें पीसफूल आसा, and I think this representation of this top 3 for the first edition of Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018, I think this is very special. Sarika, what do you say? ऑब्वियसली वेगवेगळ्या टॅलंट्स आणि वेगवेगळे हॉबीज आशिल्ली सगळी एकठांय आयल्या हांगासर, तरी सुद्दां सगळ्यांचे बॉन्डिंग आणि सगळ्यांचे जे लव आसा हांगा तांच्या मदीं तो पळोवन खरेंच खूब बरें दिसता. ओके, सो आता ब्रेक घेऊया आणि एलिमिनेशन पळोवया खंय पावता ते. आमचे आयचे 4 कपल तुमच्या मुखार रोखडेच येतले, तुमकां रोखडोच रिजल्ट कळटलो, पण ताच्या पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक जावनी आणि तुम्ही पळयत रावात. Shady Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. खंय वचो नाका, the star couple is just few minutes away, so stay tuned.
Travel with Travel Shop Holidays. Best offers and options on various holiday packages. Safe and hassle-free holiday with pleasant experience. Only with Travel Shop Holidays. बेलगाम के सुप्रसिद्ध मेहंदी एक नए अंदाज में लेकर आए हैं मन भावन साड़ियों का भंडार, जैसे कांजीवरम, धर्मावरम, वलकलम, उपड़ा, पैठनी, गार्डन, बरेली, सिल्क डिजाइनर साड़ियाँ और स्पेशल वेडिंग साड़ियाँ, लहंगा घाघरा की बेशुमार वैरायटी और रेडीमेड्स में सभी प्रकार के चूड़ीदार, जैसे स्ट्रेट कट सूट, अम्ब्रेला कट, अनारकली, पटियाला सूट, डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज, डिजाइनर टॉप्स, लेगिंग्स, प्लाजो की बहुत सारी वैरायटी। तो एक बार हमारे यहाँ आइए और इस नई शॉपिंग का अनुभव कीजिए। मेहंदी, शिरपाल कॉम्प्लेक्स, हंस टॉकीज रोड, बेलगाम। Welcome to Sanskruti Resort. The resort is set close to the beautiful Gokarna beach. Our courteous staff is always ready to welcome you. The resort has designer cottages and rooms with clean and comfortable bedding. Some cottages face the swimming pool. Come and experience the serene beauty of this place. The large restaurant serving tantalizing veg and non-veg food. Cherish unforgettable moments at the resort. Enjoy our hospitality at the pure blue swimming pool. A serene and quiet environment. Gym it out or play snooker. Sanskruti Resort, a stunning 4-star property in Gokarna. Celebrate your birthday, anniversaries and social events. Experience the saffron sunset, the blue nights, only at Sanskruti Quality Resort. For enquiries and bookings, contact us today. Samruddhi Sanskruti Resort, Om Beach Road, Karnataka. 92.7 Big FM. The Goan Everyday. Goan Varta. ह्या हिऱ्यांचे पॉलिशींग खूब बरें जाल्लें आसा. विचार हे मनशाक खूब फुडें पावयता. शरिराक आमी उदकान न्हावूंक घालता, पूण मनाक बऱ्या विचारांनी न्हावूंक घालपाचें आसता. विचार आयकप आनी ते मनाक हाडप खूब गरजेचें. हे सगळे विचार आयकून तुमकां सगळ्यांक खूब बरें दिसलें आसतलें. पूण एक विचार असो आसा, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पॉर्टंट है. अशें एका थोर मनशान म्हणलां. अशें खंयच्या थोर मनशान म्हटलं गो? रोहित हांवेंच म्हणा. आत्ता म्हटलें तें. ओ माय गॉड, शी तुजेर इतको परिणाम म्हाका दिसता 14 तारखेचो व्हॅलेंटायन्सचो आनी ह्या प्रोग्रामाचो जाला. लव इज इन दी एअर अँड वॉट अ ब्युटिफूल प्लेस वी हॅव टुडे, दॅट इज स्ट्रायक कसिनो ग्रँड हॅट. अँड आय थिंक ऑब्वियसली तुजे हे असे विचार आयले आसतले बिकॉज दॅट वी आर हियर एट अ ब्युटिफूल प्लेस अँड सच ब्युटिफूल कपल्स, पार्टिसिपेटींग कपल्स, जजीस आनी ऑल एंटायर ऑडियन्स आसा म्हणून म्हाका दिसता आयले आसतले. ओके, आतां आमी मातसो टफ टास्क करुया. ॲक्च्युली टफ टास्क करपाकूच जाय तो. सो आमी आतां आमचो हो रिजल्ट डिक्लेअर करता. टॉप रादर चोजन 9 टू टॉप 5 and then top 5 to top 3. It takes guts, boss. And what I see, the smiling faces, obviously हांगासरूय आसा आणि जे पार्टिसिपेटिंग कपल जे माझ्या ऑडियन्सान बसला तांचे स्मायलिंग फेसेस आसा. सो आय थिंक आय शूड डू करू डिक्लेअर. सगळे जाणां वाट पळयतात ज्या आतुरतेन ज्या क्षणाची तो मुवमेंट आयिल्लो आसा. आय थिंक माझे जितके हार्टबीट सध्या जाता न्ही, म्हणजे आता सांगलें म्हाका ब्रेक घेवन आमी प्रोग्राम सुरू आय वॉज लायक आनी एक मातसो राव रे म्हटलें सचिन, मातसो राव आनी मातशें धगधग जाता. म्हाका दिसता हांच्या पेक्षा आनी ह्या ऑडियन्सा पेक्षा हांव सध्या नर्वस जाला. आय लव द लूक ऑन वर्माज फेस. I love the look on Sanjeev sir's face. Abhimanyu, amazing yaar, seriously. Haven't करूंक ना elimination. It is you who have eliminated. So the onus doesn't lie on me. I love the way they act. Smiles. Sarika, खरी स्माइल करता ती, खरी स्माइल करता. टेन्शन वाटता, हार्टबीटचा आवाज तुका ऐकपाक येवपाक लागला, राईट? असं माझाच काळजात होतो. चड तांकां आनी टेन्शन दिवं नाका. तूं रिजल्ट डिक्लेअर केल्यार बरें.
Okay, guys, should we declare the result of the grand finale of the first edition? Of the top three, the third couple that is here for the first edition of Prudent City Group present Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018 is Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Bondre, Rajesh and Sumi Bondre happen to be the third. Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018. Well, very congratulations for making the top three and being the third couple in this entire journey. You can step back a little. And now Mr. and Mrs. Bondre is quite chill. They're like a chill pill. At the tension to just hiding. That blue couple and that white and red couple. तुम्ही पळून घ्या किती करता नाही सारखे नाही. माझ्या हाती नाशिल्लेले हांव दोगांयकूय विनर करतलें. इनफॅक्ट हांव सगळ्यांकूच विनर डिक्लेअर करूं शकता कित्याक सगळ्यांना आपल्या तरेन खंय ना खंय सुपर्ब आशिल्ली खंय तरी तेंची प्रायोरिटी तेंची सगळे कामां सोडून ती आज हांगासर आयिल्ली आसा पार्टिसिपेट केल्ले आसा आनी खरेंच दे आर रियली वर्थ इट. Well, Mr. and Mrs. Combs and Roshni and Arif, you are the top two now. Did you think that your heartbeats will beat so fast on this Valentine's Day? Did you ever imagine? How dare you? Well, the second prize winner to come at this entire competition of Mr. and Mrs. Goa 2018. The couple, everybody is looking at me now. I am not the culprit. But I think just they need a little support system because there's just two of them, two couples now. I think I need a little support system from the judges, Abhimanyu, Verma, and Sanjay sir. If you can join us as we reveal the second couple to be the top two, the second winner. Well, without taking much of a time, I know the heartbeats are beating in here fast at the venue, as well as numerous people watching this program live on our channel, Prudent. The second couple, the second place winner couple is well, I forgot it. What's written here? I can't remember. Well, it's Arif and Roshni, the second place winner. Well, should I say anything? The smiles say it all. Mr. and Mrs. Combs, please walk the ramp for the final time as you are the winner of City Group presents Mr. and Mrs. Goa 2018. Well, that's all. Are there any gifts? That should be right. But all the winners have got and the top three should get. I request now Prasad Kamath, MD, Kamath C Depot, Honavar, to kindly come up on stage. But make some noise for the top three for the final time as we have come to the end of the grand finale, but prizes are to be given. I'd also like to call upon Mr. Harsh Koda, proprietor of Anandi, from Belgaum, kindly come on stage.
stage and give a third place winner a gift voucher of rupees 4,000. I also request you to kindly give away the gift voucher to Karim and Roshni. I now call upon Ms. Rupa Thawarkar and Mrs. Shanti Thawarkar to kindly come up on the stage. Representing Travel Shop Holidays. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. This is a gift voucher, domestic tours from Travel Shop Holidays. This gift voucher is for domestic tours anywhere in India. Will I now call upon our General Manager, Sonia Kukulikar, to kindly come up on stage and join us. And let me call upon Mr. Sham Shetty, Chief Executive Officer and Managing Director of Shetty Group, to kindly come up on stage. I request Mr. Shetty to put the sash on the winning couple and also the crown to this beautiful couple who will be the star couple by Rudin to the entire of Goa. It doesn't get more romantic. Now, can I have the cake on this beautiful Valentine's Day? And I would request the winning couple to kindly cut this cake and celebrate the Valentine's with all the beautiful couples here who are there present with us. Well, they got married and this is the first time they're celebrating Valentine's post-marriage, and I think this couldn't have been better and special here. Being the quintessential Shetty Group presents Rudin Distilleries Goa 2018 to be crowned here and to be celebrating Valentine's on the 14th of Feb. This beautiful venue that is Strike Casino, Grand Hyatt Bamboli. There's one more thing. I'm so happy Mr. Danit Anand from Strike Casino has given you both to dine tonight at this beautiful venue here with another two of your family members. So I think this has been made special. There's this beautiful lady, Danit Anand, smiling there and congratulating you on this beautiful day. स्त्री, नारी, अर्धांगिनी, अस्त्री, आई. तसेच तांदूळाचं रेकॉर्ड म्हणतात हो पुरुष बापू मुखेली. नावा किती असो नाती तितकीच हय. याचा होच्या नात्यांची जागा. Well, also, Shetty Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018, brought to you by Kavati Depot, Mendi, Anta Jewels, Travel Shop Holidays, Gayatri Beauty Center, Shiva Paridan, Hospitality Partners, Strike Casino, Grand Hyatt, Hotel Hidalgo. Radio Partners 90.7 Big FM, Print Media Partners, The Goan and Goan Varta. Well, तुम्ही जर थंय बसून आणि हांगा ऑडियन्सान बसून जर तिका सावकारता आसत जाल्यार there is another addition. आणि सरान आमकां सांगल्याप्रमाणे आमचे टायटल स्पॉन्सर सांगल्याप्रमाणे Sham Shetty is there for the next year sponsoring this particular event, and I hope all our sponsors will be here to celebrate Valentine next year. Very beautiful. Chrissy, here are some Mr. and Mrs. Gomes. I'm just starting a little before I leave. Maybe a small little word from you, both of you. Thank you so much. Thank you, respected judges, sponsors, the organizers, social media. Thank you so much for making us Mr. and Mrs. Goa. This is the best Valentine's Day ever. And
I've taken part in fashions before and I've always come runner-up. And I think what was missing was my husband. So thank you so much. Happy Valentine's Day. Thank you again. This is overwhelming. Very happy. And congrats to the other participants as well. In coming up on stage and doing all these things, performing, answering questions and all that. So congrats to you all. Congrats. Well, if I have my title sponsor to speak a little few words here. They are Mr. and Mrs. Gomes today, right? From today onwards, they are JTA Group presents Prudent Media Mr. and Mrs. Goa. Thank you very much and best wishes to you. Thank you. Okay, thank you very much.